September ni somthum sang ni somni banga thole ni ania bazar thlir tu te chi bai ule US President Donald Trump chon Afghanistan la real mek Taliban te chu Bagram Air Base adi le meka kumngal yamta khan Trump hian Afghanistan ramatanga US sipaiten in hu dona tur thupe ka minga ziaka tuna chon Afghanistan rama US sipaiten om theinan Taliban ho nena Bagram Air Base adi le tani September ni sompariat khan UK Prime Minister Keir Starmer nena news conference an neya Trump hian US sarkar in Bagram nei le tum thu asoya Taliban te hena engma lovin kan peringota tuna chon kan du le toni ati September ni somnia Trump hian athu soi hi zuin truth social a posaron siam lea Bagram Air Base Afghanistan hian a siam tu US nen an pede le ni lo chuan thil thalo taka thlenge yang ati ani Trump hian US military base lui nei le du thu hi avoi khat soina ni lova kumin February thla media briefing ania po khan lo soita in Bagram hi kan kuta le ang sipai tamwak lo kan da ang atia he athu soi hi White House website ta talan ania tuna ero an delete le to ni tichon Bagram Air Base chu enge ni a engwanga tama hian du nge ni engang fakawa hlu nge ni US hian nei le theng MT te chu zona poimo takani ta ni US sipaiten Afghanistan an hun poimo pakhat an chu santak Bagram hi an chu asana tanga kumli liam nu apo US President Mewin la it ngoi ani hian engang taka hlu nge ti te he Bagram Air Base engang tak nge ti te chu ril ruwa zona ron ngalani Bagram Base thlona tumhmun thlona tlan kong ranwai pani nei ni in ranwai pakhat jok KM thum point paruka thui ni in pakhat jok hi KM thum thui ania Afghanistan ko puiber Kabul atang KM somnga vela hla omania kum somnga vel liamta chung khan Afghanistan optu sipaite mun poimo nireng thina ni he thlona tumhmun hi Soviet Union in kumsang khajakwa somnga chawan siamania Cold War in tran don khan helai mun hi silai puan ma saberania chuti lai chon Afghan sarkar in he air base hi anen kolani sang khajakwa somsari pako kuma Soviet Union chon Afghanistan hirunin Bagram Air Base hian an sipaite chuanin kula kumsom chuangan omchil hnuan chu asana Soviet Union pui Afghan sarkar Muhammad Najibullah ka iswai chu tuin Northern Alliance chuan Bagram Air Base chu anen kola Northern Alliance po hi Taliban tenan ne le ani kumsang ni le pakhata nei to chuan Afghanistan runin heta tang hian US sipaite chuan Bagram Air Base hi thut chilin an hun poimo berzing ami nia an sipai thaber ber da in sipai omzat pon tipung zela amun po chei changtlung zelin kumsang ni pakwa phei khachuan Bagram a hian US sipai sing khatvel zet an oma US sipai mai ba ka hian nei to member ram sipai te po omvekin UK Royal Marines te po an omani Bagram a hian sipai an mai ba ka hian tanin lian takan siama he tanin a hian US len thopui Afghanistan pol te chuan an melma an man te chuan ta tira an ngai sana sa thei hle ni in soyani hei mai hi ni lawa damdo in thale changtlung tak ka oma US sipaite chena tur quarters thatak tak sakania US restaurant langsar Pizza Hut le Subway te point lian takin doran honga khochang kang tak le nuam taka an siamani kumsang ni le somni pakhat August lan chu asan don khan US chon Bagram Base anin te chu tiruakin an ral thuam le man ro tam takan ti chia Taliban ho kuta omma khan Afghanistan mi mal le pol te chuan US kalsan ral thuam le man ro thatak tak chuan ruwa an thiar chuak na sa hle ani President Trump hian US sipaiten man mo no sarum taka Bagram Base an chu asan le an kalsan hun le thilte Taliban le Afghan pol te kuta taringot mai chu mi pui hria ta soi selfowa chuti lai chuan mithiam te chuan tamaril ruchung ril taka Bagraman thil kalsan ral thuam tam takte in thatak tak te chu ni lovin an melma Soviet Union howin an siam hun poimo tak op thei chu US changna ni nangaya chu Bagram Air Base adu le na chan dik tak jok ani ante Afghanistan ramcheng chetak khambak bahai tak tak tam narama hian Bagram Air Base sipai thlona lian ral thuam phur te tumna mun thania US in kumsang ni pakhata fir fiak dauna tia malak na he Air Base apoimo tak zeta bomthak ture US thlona te thlo chuana le tumna mun poimo nia kumsang ni sompanga phei khachuan he mun atang hian Kunduz khua US in do thlona te chuan bomthakin Doctors Without Borders te en kol dam toinan bomfu pala mi somli pani lai thi in liam tur po som thung zet anom boka
atira Afghanistan US sipai commander chu han phadeu ma se anhu anti palani thu asoya khatila ya US President Barack Obama point ngai damadil ta hialani chuti khopa airbase thale poimo chu tuna hian Taliban sarkar in anen kola China chuan Taliban sarkar hi betha in kongsang sang in Afghanistan a ain rol thuk zela he hian US roi tu te mit atimim trana omzui zel tu lova an ngai an chho san to chu hun poimo berani le don ti hria in an id le to a US President Trump chu in sale takuk kuk mai ani Bagram Airbase China ram ria tanga KM zariat vel hla oma China ram missile an siam chuan mun jin jiang chu Bagram tanga KM sang ni zali vel hla a ombokani Trump hian Bagram du le na chan hi China wangani ti sailang thuak to a tun tha London atlo tumpo khan China in nuclear ral thuma siam na tanga dar kar khatlok chawani ti in Bagram chungchang hi asoya hetiang che hian kumin February thla khan alo soi to boka aril rukap tu achiang hle ani China ro chuan fing takin thu an soya China Foreign Ministry thu puang tu Lin Jian chuan London ataman Bagram Airbase chungchanga soi hnu lok hian Afghanistan malam hun chungchang chu an mi puite kuta aom turani helaya boruak chem ala in emna lo siam hi thil tul lo takani atiani Bagram Airbase USian helai bela thil kalvel vilna tura poimo ani wanga du le ta an ni ti achianga chuti rol chuan USian Afghanistan a sipai da to lo tura thutluk na poimo takan siam atanga rei lo te a hetiang ngai tu nan nei le tamai hi khovel ram ro pui ber suai tu te thil thlir thiam tok lo zialan tir tu ni a ani na taka chuan Afghanistan hi kalpo har satak tuipuya kalpo theilo leilam aram dangin an hual chu vek US tana kalpo boithak takani a Afghanistan a sipai da hi a sen so sanga Bagram Airbase an mamo na le an sipai te omtir na sen so hi a in hen lo ti wanga sipai te po la chuak an ni a hei wang hian USian sipai da le a Bagram Airbase cheile vakian tum tak tak angem ti chu zona lian takani heti lai hian Taliban te po hian US kuta Bagram Airbase an hlan le wang hlok na tel turan nei lem lo wangin hlan du na chan turan nei lova chuba ka chon an ramaram dang sipai omtir kha Taliban te hian an rem tiarin om lova achan po Taliban pol hiram dang sipai ten an raman obdu lo na wanga pol ding ani na chena oma an member jing aram dang sipai ten na tho ho du lo tam tak an omani chutiang ani wang chon Taliban te hian trama Bagram Airbase be seina hi an nar chiang le a tun thani somni pakhat khan Taliban thupong tu Hamadullah Fidrat chuan kumsang ni somni khan Doha agreement noya USian Afghanistan ramati boilo tur thule Afghanistan ram chung in rail bol na in lo tur thu aziak dai to tin USi athu ti amarin om turani atiani Taliban ho in Bagram base chungchanga in biak tu lan ti lo thu an soi hnuwa po Trump hian kalna pianga Bagram Airbase an mamo thu hi soi zui zela mithiam te chuan Trump hian Bagram Airbase a US sipai tir le tak tak a in US kalsan ral thum te Taliban ten US an pe kir le theina na kar na man ruwa mang du ani mai thei anti kumsang ni somni pani khan US Department of Defense chuan Afghanistan a hian US sipai te hian dollar tluk le ding on sari man aya tamral thuaman kalsan ni in an chuta hengral thuam chi sang sang te hi Taliban ten an nei tamak nianga yani ainga po chuni se Taliban te hian US sarkar anga in biak nan nei pui thei chuan an tan chuan lom na tur atlinga US in Taliban sarkar apom ti na ni dona Taliban ten Afghanistan ro rel nan chel me kal zel na tura hei hi thilpoi mo tak mason na ro pui takangin na ngai theiani Nimin Khan Pakistan of Kashmir POK huam chunga tom ngai pol sang sang in zom khom Awami Action Committee AAC chuan tiam chin omlo sarkar lakalung oilo na lan tir hunan trana doran khara lir thei tlanan khap boka Pakistan sarkar chuan sipai te duty tirin cholni zan lai atangkhan internet anti top ngal bok AAC te hian Pakistan occupied Kashmir huam chunga om mi puite chu Pakistan sarkar in kumtam tak chunga ngai tha an rambial mason na tur ngai tu politician an nei lo ni in an soya Pakistan sarkar laka thilphut somthum pariat zet nein hengjinga hian POK assembly a Kashmir ral tlan Pakistan omte ta na seat som pani da shanti bawan phun na potela changphut manti tlomte mangla hydropower project mangami puite eng chin manti niamte po atelani AAC roi tu Shaukat Nawaz Mir chuan kan malak na hi tu te modulo na wanga ni lova kumsam sari chungzet kan mi puite dikna chanvo rabia omwanga ni atia Muzaffarabad mi pui sangtam takkal khom ma thu soin Nawaz Mir chuan kan tuar rei tok to kan dikna chanvo min pe theilo ani chuan
mi puite thin rim na chu in chunga lei buak ani ang ti in Pakistan sarkar avo ani Pakistan chuan POK biala khopoi mo deuh dewa si paisang engemaw zat tir lutin khopui poimo zwala lu le chhuana te an veng ani AAC hruai tu te le POK thunei tu te darkar som pathum chung zet anin biakna chuan ra tha chu theilo wangin AAC hian lungoi lo nan lan tir ta a internet ti top sakan ni a sarkar in sipai chakna hmanga vodai tumin hmala zel ma se AAC hruai tu te chuan boina siam lo zonga lungoi lo na lan tir chhun zom zel an tum thu an puang ani nimin khan Vietnam rama typhoon bualoi thokin mi pariat an thia mi som pasari an bowa thlipui tlein in tam taka ti chia a power supply a topa tuilian in kongpui a chim boka chuti lai chuan thlipui hi a zia zela Vietnam ram chua sanin Laos lama akal zela ni bualoi thlipui hian nimin jing khan Vietnam ram hi thlengin Vietnam ram tuipui chu na sataka chem phone in tui phone hi metaria da sangte ani antia mi bote hi tuipui a sanghaman tu te vek an ni Vietnam News Agency nan ta lan danin thlipui in Vietnam anoi lai hian thli hi darkar khata KM za som pasaria chakina tle a nimin chomhalam dar som pakhat kha chon thitlen lat zong hi darkar khata KM somsari palia tla hniam to a Laos lampanin a tle zelani sarkar official te soidanin bualoi thlipui hian chena in zani somli panga ti chia huan thlai chin na mun hectare sangkha jali vel tuilian in na chima thitlen ala hian company lian thil siam na mun omma se heng industrial center te hian chiat na lian thaman tur lo ani nimin khan Iran rama chuan Israel en thatu nia riat mi pakhat khai hlumania kumin jun thla Iran le Israel te ni som pani anin do hnuwa Iran hian mi soman khai hlum na ni Iran state media mizani nan tar lan danin nimina khai hlum ta ki Israel en thatu pol Mossad te nena inzom na nei ba man chubiasal ania Iran telecommunication project poimo taka thokni in Mossad te hian Iran data poimon nei theina nan thopui ni in talanani Iran Supreme Court chuan chubiasal hi thi turin achung thuan rela tun thachunga Iran in mi panhian khai hlum na nia hemi ma hian Israel ta na en thatu nia pu tho babak sabazi chuan lo khai hlum to ani bazari lo thlira wangin kan lo me